Gošća trećeg podcasta Nela Simić TV na Nela Simić TV kanalu je Sanela Halilović, a.k.a. Sasja. Sasja, dobro mi došla. Sasja. Samo Sasja, pa alfore ono Nela i Sanela. A jest. Mogli bi napraviti show Nela i Sanela. Mislim da je Rijana tu već napravila. Ela. Osim što joj je samo njezin alter ego, drugi host, nije, sama sa sobom radi show. Jesi se probila kroz snijeg, kako si putovala? Vidjela sam ti na Facebooku da su bile neke demonstracije putem u Bosni. Da, u Bosni su borci blokirali ulaze u većinu gradova, većih gradova, tako da je bilo uopšte pitanje da li će doći. Što je okej, jebi ga, tako je. Ali, eto, išli smo nekim planinama, oko nekim drugim putevima, pa je to baš vozač rekao, hajde kao, ko hoće da izgine i nek uđe u autobus. Jedna gorštačka avantura. Pitala bi te zašto su bili prosvjedi, ali ne želim da se ovo pretvori u politički podcast, pa ćemo to skroz izignorirati kao da nisu bili nikakvi prosvjedi, male poteškoće putem. Osim što ne treba povod, naravno, da nam dođeš, često si nam gošća u ovom studiju, rado te pratimo od početaka, ali evo, promoviraš danas, pa mogu malo izreklamirati druge medije, bila si od Z1, HRT-a, Gumile radija, Muzike HR-a, jadno su te isfotografirali, izintervjuirali, ako ti je imalo glasa ostalo za mene, evo još zadnji intervju za danas. Pa zapravo je puno bolje zadnji nego prvi. Bila mi je opcija u 10:30, ali ja totalno ne funkcioniram ujutro, pa mislim da je... Ja već letim tad, okej sam. Mislim, sve je to okej, na mjestu. Pa ništa, mislim, ne smeta mi generalno. Malo sam sad umorna, ali... U stvari, malo više sam umorna, ali hajde, došla sam malo vode, malo kole, pivice, pa malo sad pivo, pa... U koliko si krenula ujutro iz Tuzla? Ne, jučer sam ja došla, jučer sam ja bila ovdje, pa sam bila tako malo sa porodicom i to, a onda danas eto ti mediji i do večeras kući. Svaka čast. Evo, ja ne bih putovala, ja bi se danas negdje izvalila na prvom kauču, evo ovdje bi zaspala u studiju. Ali znaš šta, eto malo prije smo pričali, meni se, da trebam vozit, nikako mi nije praktično da ja dođem recimo autom sad tu, jer ja večeras ću samo da sjednem u bus u kojem ja savršeno spavam. Ja stvarno, ja hrčem u busu. Ja nije kao da ja to malo zakunjam. To bude pa ovako brišem se. Tebi, ja ne mogu. Sad kad sam dolazila, jedan momak je ušao u Brčkom, ja sam se malo samo na trenutak probudila i on prilazi, vidim, nosi neki kačket, kao neki reperski, šta li, i kao, a ja samo nastavim spavat i kasnije kao, Sasja! Ja rekao, jest. Gledam ja, jesi li ti ili nisi? Rekao, ti gledaš, ja spavam. Rekao, kaže, pa jest. Možeš se pokriti s nekim šalom. On tamo još malo malo smo se družili i onda on opet progovori, rekao, izvini, brate. Ja odmah zaspim, bilo koje prevozno sredstvo. Čim čujem taj zvuk motora. Odmah. To ti je bio ovaj prvi susjed na Sicu do... Ne, ispred, to imam cijelo sjedište. Bravo, to je kad su dva. Ja odmah pojurim, proguram se između svih, proguram i starce i djecu i svih proguram i onda se zvalim preko svih. Uglavnom ne bude tolika gužva, bude svako ima svoja dva sjedišta, tako da. Bravo, fino. Onda mogu ja spavati, kako god. No problemo, kao što kaže i naziv tvog novog albuma, zbog kojeg si ovdje i danas u Zagrebu. Da, no problemo, eto, izašao novi album, negdje 1. decembra, ali obzirom da je danas izašla pjesma Savana sa jedina suradnja na albumu sa Darkom, onda smo nekako zajedno to, evo, kao izašao je i album i spot za Savanu, pa... Dok izađe ovaj podcast, vjerojatno će cijela Hrvatska već znati o čemu se radi, možda trenutno neki ne znaju. Darko Rundek, tvoja prva suradnja s njim, jedna od pjesama na albumu, Savana, snimano je na Braču. Je li to možda Darka inspirirao Brač, pa je predložio naziv pjesme? Spot je sniman na Braču. A pjesmu smo snimali u stvari u Zagrebu i to prije nekih 1.5 godina čak. U Zagrebu, ne mogu se sjetiti tačno sad studija. Ali pjesmu smo tu snimali, a na Braču u Zemlji za nas smo snimali spot. To je onako jako lijepo i slobodno mjesto. Tako da družili smo se jedan dan, baš nam je bilo super, samo smo
sjedili, jeli neku super hranu, pili, ne znam ti ni ja, i snimali se usput. Izgleda proljetna atmosfera. Kad je to bilo? U 11. mjesecu. Ali to je proljeće i dalje na Braču. Mislim, ljeto. Pa dobro, ove godine smo imali sreće s tom zimom. Evo, ovo nam je prvih 10 dana ovog nekog ružnog snijega. Možda ti voliš snijeg? Meni je snijeg. Ok. Da trebam ujutro, ne znam, na neki posao koji jako mrzim, smetao bi mi i snijeg i sunce i sve. Pa osobito ako ili za bilo šta, znaš. Ali ok, ovaj snijeg. Šta znam. Da ti muž kao što je meni dečko izlopata auto, zamisli. Čovjek inače uzme metlicu, ne? Ja imam garažu. Ti imaš garažu, ja nemam. I čovjek mi je izlopatao auto, znaš kao. Da, to skroz. I naravno super. Malo postrugo karoseriju, ali nije problem. A ti kao stavljala karmin dok to to je bilo porka, ti sjedneš u auto i baš u autu, kao stavljaš a čovjek lopata snijeg, sa auto. I onda auto završi tako kako završi. Sad naravno su malo ti dijelovi zahrđali od prošle zime. Savana, nisi prije poznavala Darka prije ove suradnje? Barem ne osobno. Jeste li ikad bili u kontaktu? Pa, mislim, jesmo otprilike možda više čak i godinu dana prije nego što smo snimili pjesmu. Pa više od godinu dana. Da smo sjedili smo na nekom festivalu skupa, pa na nekom koncertu, onako kao u backstage-u. I super nam je bilo na tom dakle, druženju. Ovako ko mi malo prije što smo sjedili, nevezano sad za ovu priču. Tako da je, meni je u jednom trenutku bilo onda, tako se lijepo družimo. Možda bi ja njega i mogla pitat, kao, možda me ne bi otjerao. Znači ti si inicirala tu suradnju? Da. A ne, baš Darko Rundek je mene nazvao. Pa nikad ne znaš zapravo. Pa sad ću ti ja reći. I onda sam čula da je jednom on rekao u stvari kao, baš mi je super, možda bi mogla nešto to sasja. A ja sam baš u tom trenutku u stvari pravila tu pjesmu sa countryjem, onako, imala sam malo i tremu, znaš, da mi je bilo napraviti da to bude taj zvuk moj, a da se on može baš lijepo u to klopiti, da bude pravo rundevsko, rundekovsko. I mislim da je na kraju ispalo to tako. S njim je stvarno lijepo. Onako, družit se, pričat, nevezano zato što smo napravili pjesmu s kojom sam pravo zadovoljna i volim je i tako dalje, i da pjesma iz nekog razloga, ne znam, nije uspjela, nije se objavila. Meni je bilo to kako smo je snimali i kako smo se zezali i onako jednostavno ko neko, isto kao hranjenje nečijom energijom ili tako ta razmjena energije, baš je lijepo bilo. I jedva čekam opet da se družimo, možda nešto i snimamo. Sigurno ćemo se družiti kao, hajde dođi da se vidimo. Baš je super za svijet da postoje ljudi kod Darko. Je. Odlično. 2015. si sa Remi surađivala. Kako ti inače, što se tiče tih suradnji, dobro ne poznaju ni svijet, ni regija, granice, to nikad pretjerano nema veze ni s jezikom, vjerojatno je ipak uvijek neki feeling u pitanju. S kim ti je bilo, naravno ne možeš reći najbolja suradnja, ali da li postoje ljudi s kojima ne klikneš pa da je bilo materijala koji nikad nisu objavljeni? Da, ima u stvari par nekih pjesama, ni da se nije kliknulo, nego recimo ja sam napravila neki svoj dio, taj neko je tek nakon godinu dana svoj, onda se izgubi ta nit ili obrnuto. Ja napravim nakon nekog, mada ja uglavnom svoje stvari nekako odmah završim dok sam u nekom hajpu oko te pjesme. A onda kad me ta stvar prođe, onda mi se ne da. Baš sad trenutno imam jednu stvar koju pokušavam već godinu dana da završim i obećala sam da ću završiti. Možda se i trudiš da izgubiš nit. Ne, ali stvar da sam ja prije 3 godine uradila svoj dio, onda taj neko je jako kasnio i sad ja treba da zaokružim to, a već ne znam, imam gomilu drugih stvari koje me više drže nego to. Sad je bude. Ja sad radim s Rundekom, oprostite.
teško se natjerat, znaš, da kao radiš nešto, ne radi mi se ta pjesma više, i sad, žao mi je, dobra je, ali nije završena i ne možeš izbaciti nezavršenu, polovičnu pjesmu, a, da molim te da neko drugi završi, eto, tako ti, bude taj, a ima stvari, ima i moji stvari, nekih napola ili... Pa i neke fenomenalne pjesme nakon jako dugo slušanja, puno preslušavanja ti dosade, pa više ne možeš. Ima par pjesama koje sam imala na repeatu i imam i dan danas, godinama, i nikad mi nisu dosadile. Neću sad nabrajati, imam ih par. Neke su malo cringe-aste, pa bolje da ne spominjem. Imaš ti neku takvu? Koja mi je dosadila ili koja mi nije dosadila? Koja nije. Ili koja nije za spominjanje? Može i tu koja nije za spominjanje. A doduše ne znam koja nije za spominjanje. Mislim, zašto ti ne bi bila za spominjanje? Ti to slušaš, u čemu je problem? Ma naravno, što nije cool, je li to? Hajde, ajmo jednu. Nema, evo stvarno ne znam, mislim svi već znaju koji mene poznaju da ja obožavam talijanske pjesme. A to pa šta? Naravno, ali malo neke cringe-aste, znaš, ponekad je taj jezični dio prepreka, sad meni nije, što se talijanskog tiče, ali slušaš neke pjesme, to ti je kao kad neka baba gleda sapunice i možda nema feeling da je to stravično loša serija, njoj je to jako dobro napeto, baš je vrija, Netflixovski, a naravno nama nije. To ti je i sa jezikom, čini ti se, sad ne bi spominjala ekvivalente, ali možda neka glazba koja nas ne interesira, i sad zamisli da uzmeš nekog pop autora talijanskog koji je ekvivalent tom nečem našem što je loše, ali na talijanskom zvuči tako dobro. Ne, pa mogu ih spomenuti jako puno, iako naravno super su mi i Laura Pausini i Nek, ali i oni veliki autori od Ligabue, Vasco Rossi, Celentano, ali za neka ne znaš. Ne, mislim nisam čula, tako da. Ali dobro, nije kao da googlam talijanski pop. Jasno. Razumiješ? Dobro, reci se ti svoju. Super. A ne znam šta je najgora kao stvar vezana, ali nisam slušala to pravo dugo, ali ko me zna od djetinjstva kao ranog, zna da sam slušala Kristinu Aguileru. Ja isto. I danas je branim. A to, da je branim, da. Nisam slušala je, pa ne znam, sad mi je skoro 30 godina, 20 godina je nisam sjela slušala. Ali sorry, ona ima album Stripped koji je kao bio top. Jebi se, znaš. I to mi je kao najgori, ali meni je top. Ne razumijem u čemu je stvar. Ja uopće nemam osjećaj da je to čak nešto čega bi se trebala sramiti, evo, stvarno ti kažem. Pa, ali zato ti ja govorim kao naglas. Ako itko kaže da se moramo sramiti Kristina Aguilera. Ali, mislim da sam pokvarila slušalce. Ok, jebi. Ne, ali recimo, u isto vrijeme sam slušala Kristinu Aguileru i Korn. Sad kao, pa ne možeš to slušati. Kako ne mogu, vidiš? Vidiš da mogu, ne razumijem u čemu je problem, znaš. A u zadnji od ovih nekih MTV-ovskih pjesama sam slušala Sia the Greatest. Znači, to mi je stvarčina baš. Pa Sia mi je super i zanimljiva mi je sad taj neki novi val tih producentica, na kraju krajeva je Lady Gaga, koje su pisale za druge pjesme. Mislim, nisam sigurna da sam čula da je ona pisala Backstreet Boysima neke hitove. I sad žena napiše niz hitova poznatih od 90-ih i čeka 10 godina u sjeni svoje fenomenalnosti da... Ne, ali ova The Greatest, to mi je i spot, samo gledam, znam već kako ona curica pleše, sve te kad oni radi, ta curica mi je genijalna. Ne mogu, znači, samo gledam i kao, the greatest, znači, hodam po kuhinji, greatest, pa opet napravim pokret neki kao top mi je pjesma. Tebi se zapravo sviđa ta curica, ne pjesma. Ma ne, sve mi je top, ali ne, baš zato što mi je spot baš odličan, i pjesma i sve, taj mi je baš super. Ja najviše, ja imam na ovom iPodu kad putujem, nisam promijenila tu muziku, pa ne znam, bar 3 godine. Znaš, pa i možda i više. Neku možda ubacim neke svoje matrice na pjesmama na kojim radim, pa dok sam na putu, tamo mi je to mir, slušam, ja neko vozi, ja slušam, pišem pjesmu ekstra. Ali da promijenim neke pjesme, nečije ne promijenim. Tako da najviše neki dub tamo repeatam.
Panda Dub neki album. Eto, kod tebi ovo ko što si ti italijanski ove spominjala. Ja čak nemam ni USB, imam onaj stari radio AUX i CD stane. I neki izlizani CD koji nisam izvadila evo već 2 mjeseca. I sad sam imala 3-4 neka duža putovanja od po par sati, 3 pjesme na njemu štekaju i još onako teška je ona tipka za prebaciti onaj gumbić i to je teška katastrofa. I onda slušamo, znaš kad se zaboraviš, jel ponekad odlutaš i svira nešto i... Ali ja volim, ja kad za neku pjesmu se uhvatim, ja apsolutno nemam problem da je repeatam danima. Ja kao tup i samo objavim u kući, ovo slušamo sljedećih dana. 50 puta dnevno. I to ide. Mislim, i budu dobre pjesme, pa mogu. Što da ne. Pa treba vremena da to sjedne u glavu i da postane hit. Nekako mi se čini da je svata sad nekakva popasta EDM-asta muza u eterima zadnjih par godina dosta slična. I puno puta čujem neku stvar i uopće se ne sjećam šta je i šazamem ju milion puta i dalje ne mogu zapamtiti šta je to. Jel mi sve zvuči isto? Ja generalno jako slabo pamtim imena izvođača, bendova ili ne do Bog članove bendova. Tako, isto kao knjigu kad pročitam. Ja ti mogu reći sve šta sam pročitao, ali ko je napisao? Vidiš, knjige jako dobro pamtim, ali filmove ne. Osobito te neke generičke naslove. Kocka, krug, koliba. Zove se koliba, ti kažeš zgrada. Da. Nešto jest. Barakica. Tako, ukazanje u baraci. Ne, imam... Nije da imam toliko problem sa imenima, generalno sa sjećanjem imam problem. I moji najbliži, njima je to sasvim jasno. Kao, znaš kad smo Dobro da si se sjetila doći. Ne, sjetim se ja doći, ali... Pa jesi mi rekla gdje smo se upoznali? I nisi se sjetila. Ali vidiš, šta si me dobro posjetila? Kad smo ja nemam pojma, ženo, ne znam. Znači, ali to nije do tebe. To sad dio pokušavam reći. Znači, meni kažu, znači, od najbližih, kao ispričaju mi jedan fazon i to je turbo smiješno, ekstra. Prođe, ne znam, mjesec dana, možeš isto to ispričati. Ja samo zaboravim, to samo prođe pored mene. Ima stvari, naravno, koje pamtim, ali valjda moj mozak u tom trenutku skonta, to je bitno, a ovo je onako kao... Prazniš radnu memoriju. Ja, to je, i onda tako samo, bravo, protok informacija... Ja znam si staru, pa to je prošlo, šta sad? Mislim, ali više se sjećaš na si staru kad smo snimale... Ma ne sjećam se, nemoj počinjati tako rečenica. Počet ću, ali možda se sjećaš. 2 puta smo pokušavali, imali smo 2 tejka, snimali smo tih 7 pitanja. Između ostalog, jedno pitanje je bilo... Je li bilo u onoj kućici ili je bilo vamo na otvore? Bilo je vani i jedno od pitanja je bilo, to mi je bilo presmiješno, poslaću ti vidić. Pitala sam te što bi napravila da se sad probudiš kao muškarac. Šta si mi odgovorila? Ne znam. Ajde probaj mi reći sad, možda kažeš istu stvar pa da testiramo kako tvoj mozak funkcionira. Daj ponovi pitanje. Da se sutra ujutro probudiš kao muškarac, što bi prvo napravila? Nije mi palo na pamet šta bi prvo... Dobro, bila si malo raspoloženija tada, pa ti je to palo na pamet. Pa neko mi drkanje padne na pamet. Pa to si rekla. Eto vidiš. To si bila rekla. To je to. Ma mislim, sad vidiš da kao sam i sve tad drugo samo... mogu i ko žena. Pa ja. Pa zanimljivo mi je to, nešto sam googlala neki dan. Ali fakat ne sjećam se, jel mi, kao šta bi prvo napravila, više mi je kao šta bi, kao da si jedan dan muškarac, šta bi, podrkala bi i to je to, mislim, čisto da vidim, znaš, sve ostalo je isto. Pa navodno je i to ista stvar. Mislim, feeling je feeling. Pa dobro, ali eto nekako to drugačije izgleda sve, pa hajde manje više, Isto ko ne znam da je obrnuto, da sam muškarac, šta bi kao žena, pa ufatila bi se za sise, kao... Pa to većinu muškaraca i kaže, da. Eto pa. No, to je odgovor. Ne, nisam, ali to bi, znaš. Pa imamo ih par u studiju, pa ne znam da li se slažu. Čudno me gledaju, ali mislim da odobravaju. Kad smo već kod tih priča muškarci i žene,
Da li misliš da je to nekako prevaziđena tema, bar u glazbi i umjetnosti? Recimo sad je počeo taj neki movement, evo ja sam tek nedavno saznala za to, #MeToo. I Jennifer Lawrence je odlučila snimiti neku dokumentarnu seriju, to je sad novi projekt, zapravo o tom kao nekom jazu između plaća muškaraca i žena koji postoji u Hollywoodu. Dobre. I ta jedna, ne znam, je li voditeljica glumica, dala je otkaz, mislim da je voditeljica, jer je saznala da njezin kolega ima tipa ono neku bijesnu plaću duplo veću od nje. Mislim, vjerojatno i ona ima veliku plaću, ali demonstrativno je odlučila... Ja, ali ono, on ima 1.200.000, ona ima milion, pola pa ja, miliona, pa da. naravno, Tako, to je veliki bed, jer mislim, gledaj, ne možeš dobiti treći džakuzi, 5. auto i tako dalje. Da li misliš da je to Sad sam tužna malo zbog njih, ne mogu. Da, ja isto, baš pogodilo me jako. Ćemo popiti jednu za njih. Pivo sa suzama. Šta vezano za to? Ja nisam čula za to, pa ne kako bi ti se znala. čini na sceni ovoj našoj regionalnoj glazbenoj, da li vjeruješ da postoji ta razlika u plaćama muškaraca i žena? Naravno, Vezano za muziku kao plaćanje kao gaže. Nisam primijetila to. Primijetila sam razliku između plaćanja bendova i MC-a sa DJ-em. Kao ja isto, ako ne i bolje, pogotovo bolje od nekih bendova koji nisu toliko napravili, recimo, kao što sam ja. I sad kao vas u bendu je 5, znači vi ćete svi dobiti po toliko i toliko, a kao po vas je 2, zašto bi vi dobili iste pare? Pa zato kralji što nas 2 isto to radimo što njih 5 radi. Ima Razumiješ? smisla. Druga je stvar na recimo velikim festivalima gdje su ogromne bine, gdje se ne može postići taj zvuk bez benda. Ali zato ja ne sviram kao headliner na najvećoj bini na festivalu, zato nisam tu, nego sam na manjoj bini. Ali kad bi svirala na velikoj bini, imala bi bend. Zaslužujem iste pare koji bend od 5 članova. Koji iste ili veće, zavisi ali šta je taj bend uradio u svom životu. A ne kao, vas je 5, pa fair je da podijelite, sad lupam, po 300 eura ili... Mislim, fair je da ja uzmem te sve To je pare. čest slučaj, ali pazi, To možeš nije, tako da to nema, bar nisam ja dosad primijetila da ima veze sa tim da li je neko muškarac ili žena. Dobro, ako ti zatreba bend za veću binu, onda sama, znaš oni frikovi što imaju i pedalu i sve radiš istovremeno Ali to isto nema MC-a, šlupaš, one man band. Ali i dalje one man band ti zaslužuješ da dobiješ jedan čovjek si kao. Tako je. Znaš, to je razmišljanje, ne. Ali nemaš To feeling nije da baš. to ima Tako da veze ako sa vidite da spolom. nemam svirke nekad, to je zbog tog. Što je neko rekao kao, pa da, ali mi smo platili to i tom bendu, može li ona doći, njih 2 za to? Ne može. Jer mi isto to radimo. Ne može. Tako da. Koliko često imaš gaže? Pa dovoljno. Ne znam šta bi bilo. Imala sam recimo cijelo ljeto baš ludnicu i super mi je bilo. I onda preko jeseni, mislim svima je to jesen, zima, radiš neke druge stvari. Ja u stvari nisam ništa radila, da se ne lažemo. Eto, snimila sam 2 spota i izbacila to. Izbacila sam i album, ali eto ga sad malo više izbacujem. I sad imam sljedeće sedmice taj koncert u Vintage-u u petak. A poslije toga je koncert u Osijeku, onda imaju neki planirani u Splitu, u Puli, nešto u Srbiji, tako da, okej. Radi se puno. Uvijek mi je to zanimljivo pitanje, jer većina glazbenika, barem regionalno, nekako manje su sve. Manje su i prodaje CD-ova, manje su online prodaje, slabiji su gigovi, većina ljudi ipak nešto radi za život. Znam da si ti nešto u Tuzli studirala, htjela sam te pitati što i koja bi bila alternativa da se nisi bavila glazbom, što bi radila? Ja sam završila farmaciju, ja sam ti magistra farmacije i radila sam ja malo, u stvari u nekoj genetici, ali nije mi bilo baš jako zanimljivo. Čitala sam danas da je GMO kukuruz zdraviji od običnog kukuruza. A ne, ja sam se ovom više prenatalnom genetikom bavila, nisam kukuruzima. Dječji kukuruzi. Tako da. Ali ja ne bi da o tom pričamo, pošto ne želim to da radim i jako mi je smor. Jednostavno, ja sad, kao jedini razlog zašto bi radila farmaciju je da bi imala staž. Ne znam,
Tu se isto kaže, staž, penziono. Ali pazi, dok ti i ja ostarimo, nećemo mi dočekat penziju, sve će nam pouzimat, prema tome... Taram! Nema smisla. Znači, to je jedini razlog da imam to penziono, zato što u Tuzli ne postoji, na Tuzlanskom kantonu ne postoji zanimanje umjetnik, kao što postoji generalno u Hrvatskoj. Kod nas postoji samo na Sarajevskom kantonu, tako da ja uopšte nemam način da... Znači, misliš ovaj status slobodnog umjetnika? Tako, kao što postoji... bravo, ne postoji uopšte. Tako da nemam način ni kao aplicirati negdje pa da me neko odbije. Nemam ništa tu. I to je u stvari bio razlog zašto sam pokušala da radim, kao starim, trebam da mislim na te stvari. Starim? Da, ali onda rekao, pa jebi ga. A znaš kako sam vidjela da starim, kad navečer pijemo, a sutra i prekustra budem bolesna. I onda rekao, fakat trebam misliti o penziji. malo ti to dolazi. Dobro, zdravstveno imamo svi briga za penziju. Mislim da živimo u Americi i ne znam šta ti se dogodi, slomiš nokat, imaš uraslu dlaku, slomiš nogu ne možeš, ne možeš kao, ja živim u Bosni i ti meni kažeš, zamisli da živiš u Americi, kakvo sranje. Nemoj. Razumijem ja i tamo loše strane i to, ali ne možeš kao... Ma dobro, bio je zez na zdravstveno, jer bosanska penzija, ako ćemo realno razmišljati hoće li itko od nas živjeti od penzije u Hrvatskoj ili u Bosni, od tih 200 eura niko i onako neće preživjeti. Tako da priča pada u vodu. Da. Ne znam. Za sada radim muziku jer volim to, živim tako kako živim. Mislim, ne fali mi ništa, nisam bogata, a meni ne treba nešto puno. Jer mislim, realno ja sam stvarno prošla kroz kao gomilu faza u životu od toga da stvarno nisam ništa imala i da sam od uvijek radila gomilu poslova i snaću se, baš nemam problem kao s tim. Dokle god je, ne znam, zdravlja, ljubavi, mislim, dobrih ljudi oko mene, znaš. Snaći se nekako, tako da za sad mi je muzika tu i uživam u tome. Jednom si rekla da ako odrasteš u Tuzli, da je to odlična fakultet za MC-a. Da li to zbog svih tih iskustava koje sad spominješ? Pa ja, to je... Kao kad na tvrdom tlu. Sad bila sam na nekom, tam kod nekih prijatelja, imala sam i neku malu svirku na Malti i upoznala sam jednu djevojku iz Nigera. I onako baš je super cura, zove se Ajša, by the way, što pravo crnačko ime. Vjerovatno jest, ali baš je meni bosansko. Jesi joj rekla to? I ne sjećam se da li sam joj rekla. I uglavnom smo onako pričale kako je ona odrasla, o njenoj državi, onako, gdje ti živiš, gdje ja živim. I jedna od stvari, kao ona meni, kao ti si odrasla, bio je rat. Ja, rat. Pa kako je to bilo? Pa rekao, šta znam, granate, pa loše, ali... Pa kako? Ali ja ne znam drugačije kako. Ja njoj objasnim da ja sam imala, djetinjstvo u ratu, pa onda kasnije, poslije rata jedno, i ja ne znam drugo. Razumiješ? Ja nisam, ja se nisam preselila, nisam živjela negdje drugo poslije. Evo, ni sad. Tako da, ja sam naučila se snaći i evo, valjda nešto što sam napravila u životu je pokazalo da sam naučila se snaći. Od tog završavanja fakulteta, rada, radila sam 7 godina u geološkoj firmi. Da, isključili ste slušalice. Da, ja mislim da su mi isključili slušalice. Da, ajde, manimo se rata, firmi i penzija. Ne, nego ali super je point, razumijem te, naravno, odrastaš. Tako da, naravno, mislim, nije to samo Tuzla, gomilu stvari, gomilu gradova kod nas možeš da pišeš o čemu hoćeš. Naravno. Ali stvari neke specifične inspiracije. Koja je razlika između tih nekih super MC-eva? Evo, tebe ekipa iz FM Jama primila ko svoju, ko sestru, jedinu ženu pa FM Jama. Nema šta, primili me, jesam, tu sam, nemaju, hoće li me primiti leće? Ti si došla i rekla, ja dolazim. Pa ne, tu smo,
ja sam prilično dugo u stvari bila tu prije nešto ću uopšte izaći pjesma prva žena FM Jama. I onda kad sam pravila u stvari jednu drugu pjesmu u kojoj kažem to, prva sam jer onako bila na albumu, pjesma nije bila single, ja sam DJ Solu koji je gazda FM Jama, sam mu rekla, znaš šta ja ću reći da sam prva žena FM Jama. Pa ja što si, to je to. Mislim, taktički praktično je izašao, ja mislim 2015. a to je bilo ovako 2013. ili nešto. Tek malo kasnije je izašlo to sve. Viš kad smo kod tih naziva pjesama, rekla sam da možda ne bi spominjala, ali fora mi je psihološka, ali baš želim, znaš zašto? Jer mi je zanimljivo to psihološki, sad sve ovo što smo spomenuli malo i o Bosni i o svim tim našim tu mentalitetima regionalnima, taj no sikiriki, sad no problemo, je li to malo kao na naš zataškavanje problema? Znači nevjerovatno, meni to nije palo na pamet nikako. I sad kad si mi rekla, ajmo Andu, pa ne, ispade sad kao, ne. Evo, reci alternativni naziv, zovemo Menart odmah sad. Ne, okej, to sve, pa valjda to samo govori, jeli, od nečemu. Pjesma s njom napisala si, čini mi se, ovih dana, danas, jučer, da je tebi bila pomoć, neka terapija i da će pomoći i nama ostalima koji ju budemo slušali. Nadam pa se, sam onda razmislila i taj no problemo. Da li to sve znači da je tebi to bila neka psihološka terapija, taj album? Pa svaki jest. Mislim, sve što ja pišem, to bude onome što me nervira, što me boli. Ali pravo je teško napisati nešto ono što te boli, znaš. I ja jako cijenim sad i kad je u pitanju rap, ali bilo koja vrsta muzike kad neko iskreno baš piše onome što ga boli, a ne onome što ga iznerviralo, što ga usrećilo. To su sve neke emocije koje su nam pod navodnicima dopuštene. Ali ti jako često nije dopušteno da ti budeš tužan zbog nečega, da ti nešto smeta, da ne možeš preko nečega preći. I onda baš napisati pjesmu o tome nije lako, nije sad kao tralala, ajmo napisati nešto. Je li u tvom slučaju uvijek neki konkretni povod ili ne nužno? Pa mora biti povod, nema sad konkretni i nekonkretni, ali mora biti nešto zbog čega što te potaknulo da napišeš pjesmu. Može biti neka sitnica, a može biti neka sitnica koja se jednom desila, a može biti nešto što se već neko vrijeme ponavlja i onako smeta ti. Mislim, moraš da izbaciš to. A viš, tebi se i ponavlja vjerojatno i smeta već polako i ovaj dan, pa ja predlažem da zapakiramo priču. Kad napravim album o tome, kao upiše me. Pazi, napraviš album o tome kako promoviraš album. I onda više niko te ne zove u goste, ok, nećemo, jadna Sasija, svi je zlostavljamo i onda ti niko ne ispromovira album i najgore prođe od svih albuma. Pazi, stokala sam te malo na... Napraviš album o tome kako promoviraš album. Da. Malo sam te stokala na Instagramu. The Sasija. Pa znaš šta, razmišljam si šta čovjek, vidim, voliš i ti Insta storije, ja ih isto obožavam. Evo, malo nisam ja toliko, ali pokušavam iskontat. Pa. Ne, super ti ide. Vidim danas si sve si objavila, ali vidjela sam da igraš biljar. Da. Jel voliš biljar, si dobra u tome? Pa nije to isto pitanje. Ja jako volim, ali ne moram biti dobra u tome da bi volila to. Pa zavisi s koje strane gledaš to. Ne, pravo pa ne znam s koje strane, kao ako si ljevak, ako igraš s krive strane. Ne, pravo volim da igram i apsolutno me ne zanima kao da li neko jako dobro igra, a ja protiv njega ili nje igram. Baš mi je super, kao družimo se, neka muzika, malo pivica i igram. Baš volim, baš me jako opušta taj bilijar. Odlično mi je. Pazi, profit je potez, evo gledam kako si prste složila. Odlično, vidi se da imaš mota. Da. Pa evo, pazi, tu si nam zakeljela i naljepnicu jednu, pa evo, da sve to dokumentiramo. Ja ću jedan story za kraj. Vidiš, u prošlom podcastu uopće nisam napravila story, baš me ponjalo me. Aha, hoćemo sad paralelni story. Da, ajde. Ajmo. Idemo paralelni story. Ćao. Evo da i njih snimimo. Šta su oni morali slušati danas?
Odlične djevojke. Divne mlade dame. Sad, znaš šta, možda me ti možeš nešto naučiti, jer još nisam skužila. Vidjela sam da ljudi tipa snimaš tamo u onom smjeru i onda odjedanput se okrene kadar i snima tebe. Ne znaš što. Damn, mislila sam da ćeš mi ti pomoći. Vjerovatno, znaš šta bi moglo to da bude? Čekaj da vidimo. Ne, nije. Možda je, nije možda, nego sigurno jeste neka aplikacija druga, neka druga kamera. Moguće da je aplikacija, a moguće i da je, kad klikneš onaj, da diraš samo bez ruku, jer ja uvijek kliknem to i onda ga držim, a ima i bez ruku pa nešto flipneš. Nije bitno. Znaš šta, ako će neki mobitel, onda će moj Galaxy S8 bi trebao da to zna. I ja da izreklamiram svoj Huawei P10. Ne, ali da bi trebao to da zna. Dobro, možeš ti cenzurisati, ali bi trebao to da zna, razumiješ ono. Eto, ne znaju ovi naši, nisu toliko smart kao što piše na kutiji. Mislim da nisam ja toliko smart, nisam ja baš to nešto pokušala, nisam ni znala da to postoji. U sljedećem podcastu imamo tutorial kako flipnut story. Šerat ću ti informacije. Sasja, hvala ti što si mi došla, odmori se puno, sretno s promocijom i evo svih pozivam da ti dođu 9.3. na koncert, ja ću ti doći. Odlično. Ma mi ćemo se i družiti sa strane. Može. Pusa, bok. Ćao.